Untuma chuan kan FB account le kan IG account ate midang lu dru an lo om lo kan account kan FB account le kan IG account te a himem ti endan kan lo sei don ani ama sa in kan FB account a kan lu tanga chuan helai achung menu in rin phai pathuma hian kan petanga kan lu tanga chuan menu a kan lu ta kan thai chawanga helai settings ha hian kan lu don ani chuan settings a kan lut le ta helai account center a hian kan lut le don ani account center a hian password and security ti a hian kan lut le ang chuan helai where your login ti a hian kan lut le ang ti hian accounts ti a hian kan accounts te alo om don ani kan FB account te kan IG account te le account tang kan nei chuan ka tiam kha alo omanga ti chuan ka FB account a hian ka lut chin don ani ka check don ani lo lut ru anom le om lo ka check don ani FB account a hian ka lut anga hian ka FB account chu a him ti na ni lo lut ru anom lo ti na ni kan FB account te a him lo ani chuan helai anhuai login on other device din hua hian ai helai a hian keimani device lo device dang alo om don ani entirnan aruka kan Facebook account a ron lut thin ten an ron man device computer te mo phone te mo mingkha heta hian alo in ziak don ani laptop te Samsung ti te emo iPhone tiang chi te katiang kha keimani phone na device lawang kha keimani phone man lai ming lawang kha alo in ziak don ani helai space lai avar lai all lai a hian chutiang in ziak device dang in ziak alo omani chuan kan Facebook account a him lo ti na nia chung device lo om sang te chu arang lamin kan log out thin don ania kan FB account alo him zok nan ti chuan kan pe kanga anuai ka IG account a hian ka lut le don ani ti hian keima device Redmi alo om thata ti chuan ai helai anuai Samsung Galaxy Note 3 ti le Samsung Galaxy Grand Neo ti hi kan hunga hei hi ka IG account a ron lut ruthin ten an device ron man thin ani tani Samsung Galaxy Note 3 ti le Samsung Galaxy Grand Neo hi hemi te hi ka IG account a arukin an lo lut ruthin ti nani chu wang chuan ka IG account hi a him lo top ti na nia ai hi arang lamin ka log out mi anga ti chuan ka password ka change mak don ani ti chuan heng kan IG le kan Facebook account na u du thin te heng ho heng hi heng device hi kan log out du ni chuan
helai an huaya hian lockout na asenin ein ziaka ta hian kan lu tanga ti chuan heng Samsung Galaxy Note 3 le Samsung Grand aniwo hi ka lockout mi don ani he mi te pan hi ti hian boxa hian ka select nga ti hian ka lockout mi don ani lockout ti kan out tang sia kan Facebook account po khatianga kai mani device ni lo inziak awmani chuanin tuna ka lockout ang khan kan lockout anga ti chuan kan lockout zowa kan password kan change ngalvat don ania kan FB account le kan IG account te hi a him lo akha token kan check thin don ania